men but me so a man yati men mo ho mo dwen na wan mo ka mo na mo ya bibi na man na ho ton mo a o man fo beto aba yen kwasi afosa ye bre wo ma sigi men say ye ni kuru ye hye ye ma ye beto aba ma mo ye me agba mbe ko to aba MPP no bi ni say me to aba no na ma ya bibi na me ma ya bibi ba ya no mo nda me say di na na do ba affairs no o pa konya na ete ne kasa be sisi enti are we enye no ni asem no mo djuma mra ma sa wona nwadidi o mi de bia no po me didi ntia metima be ni di yo ni di na me na ma no masa enye nzo senye na Russia ni Ukraine aye agreement about 1 million tons of maize on my game na sisi so no mu game esisi so and tokwaniti obi a export sa de no afi no maka se o ma game akọ other countries into so hwa de o mampani kan na yampa trodo ya no kro ya na ma man na kwa ho hiye anya Ghana nkoa omban bebre aman na ma mo chem ba ebi mu de adwini nyasa ebu o economy no ye de wan abi before problem for some you have men ya teammates na mo wan nti me mini Africa kama nyi kakra me starting election 92 to 2020 election no I'm for president bebre na ba o man pari on the boje kwa na nanado o ya po kwa chu man pani bi ogana aya more often ya dwin say politicians ni na aye corrupt na nyampada me national service wo food and drugs that am na food and drugs board say food and drugs authority corruption e wo ho wo man pani no obedi 4 years ya tuma ni bi mu anu otena so wo bi ye fa no odwumam no 25 years wo be di 60 years and sana den wo free so aka na how many years no 35 years plus 25 years 60 years wo be tra ho 35 years abo pronounce 35 years entino adentina ho na ye fa aduane firi na say enye ya ye independent ye de ne so se quota so kwa po Ghana quota udua aburo kwa afifi enti omu hu ya na mbayimfo no hu ye omu hu ba ne yema me enti no won fa ho enti se na nado ka se eye Ukraine tokwa ene na oboa ono ankasa kwa ne fie kro onu abanche wo se enye ya ebusiafo ye ma wakwa aba edeba Xposed so na me catch you say Xposed yes no Ghana and beyond and ye nam dwom because ye man panyi e call the 77th UN Assembly no utumi say wakasa na watch say Russia and Ukraine and Tokwa no affect every individual all Africa no directly wanka indirect or see directly no affect here especially in economic and your bottom so no affect here ebi ayen Xposed yatina a stage and ya ka de yenim now so nipa bebre wa bontin so a ensem na ekono they have much idea obi ni o mampani e adwen obi so ni o mampani enya adwen iti wey ene ya twa be ya hwefo ene nkofo ene o ma kire adwen wo de o mo ye den omo na me catch yourself subscribe share video no obi so ye den enhwe bi se na ebi awo adwen na wo no ebi anu ene nipa e be ka no e fa wo de on and before maybe MPP nipa but ya me di me nkasa you have men is number one omo dwen why me best ba kan MPP ni and this assemble abakura me nko to bi ti me nka o masam because ya pa adan you have men but me so men yati men mo ho mo dwen na why mo ka mo na mo ya bibi na man na ho ton mo a o man fo beto aba ye nkwasi afosa ye bre wo ma sigi men say ye ni kuru ye hye ye ma ye beto aba ma mo ye me agba mbe ko to aba MPP no bi say me to aba no na ma ya bibi na me ma ya bibi ba ya no mo nda me say di ya no kro ya na ma man na kwa ho hiye anya Ghana nkoa omban bebre aman na ma mo chem ba ebi mu de adwini nyasa ebu o economy no ye de wan abi before problem for some you have men ya teammates no mo wan then mama
Osi Kuffour say Ukraine Russia to kwanitina ana omuko no omuko watamana omuko watamale ebe yan den na mama yan ye Ghana den na hwe madua nto so ama na fifi den na my Ghana ntimi ndua famboa o ma ya dan sheet den Tom Brown etie ntimi nyabi ye ni aburo ye ni hwe ye ntimi create bibi ana enti so o ma na oni ho na ye nya sheet ye nya ne mo amde maya Ukraine na maya petu nyam na maya petu Russia ne maya Russia maya dan o ma Ukraine so maya wheat and I shoot in the front of my crumb, your woman, your mind in the it's your my gun, I'm with you, I come back with you. I come in Kuya. I was saying, penny for you to be creative, baby. You want to be blue. You bet me a dear sheet. You bet me a baby. It is a minor, so you be a mad. It is a minor, like a full bunny minor. It's yet to be quite an answer for the answer, and you be kaka. It is a homo Russia for no munyanta, and Tigana Indiana. Yet to be your shame, and penny for you to be your shame, more minor. There be, I was so to be your baby, Yati, and you know, it's the only economy. No, what do you find a Santa Quanity? A man penny say, and to quantity, it's yet to be your found. Young penny for them to be your found one, or so much to be your baby. And more minor to manufacture one mining when I do a trouble. Yes, you will tell a cacra. No more judge, I was a new create. For the time mining annual, God, I yes survive one. And for the funny to be your share. Mami mebao bibisa o hwe say Kuffour de boshe bebre boshe o share bono eno no enunti na ama wadwasa na there be na boshe no wache obi bo wo ba no say ye wo sika ye ti sika so enti akomode ya na se ye say ye ni say wo be ye bibi e say obi ka say ye ti sika so na akomode ya that means only be be ni hye onire ni da so a oba obetumi ye bibi want me anya hye aboshe bebe boshe ne kwade me pese me kan wasam boshe bebe bebe we ka wo de yemu baako na o man ni wi say oh papa no eye bibi na akọ so bibi ya se bibi na ate ho no wosoro ana ma ho kira aba eti se wo hye bo no na wutimi nya hyenfa ho kora eti saa na saa ye se bo ne ye ja akọ ye nya ne kwa wo be ye bibi boshe bebe bebe ye wu hye me ya bibi nipa ba ya wajira me mu no masa jai ammo mi jam e ma me se eyawa ejina ni mu no masa yenjai kasa no ano ayeden ebusuafo ya kan sem bebre obu ho kasa ya no di atam ba mi ni di atam mi ya wo no ewa sofa me sofa sese eye sofa me sofa na me de kama se bu ha no ye mpani fa me ya Kuffour because I no fa nka pepe ba bibi ho so timi ho no hoto me so timi ye adai utumo sa ade ya sopodio fi Kuffour mla so na dwen wai wo safo mafo wo di ade fi Kuffour mamuo ebesi ne na dwen wai ba wo ya na dwen wai no so be incompetent ono me pese be kasa etiano ono ba wo ya no wo kan se ba kasa to say yes when you be ya adwuma mo man Ghana and you to do odo bi mi jam ne ma sia no obi ahwe ekoto aba bi jam ne ma tutum ekoto aba because of MPP for so mo bi public ma youth to to aba no nyesa no mutuma ama wo you to to aba wa ma abra na Kuffour abreso yes you to to aba you to no mo bibi on pese mu because the boss mu no you say o bibi o vision bi de ma youth no mo da so di ade afri Kuffour abreso mu di ade na mu di na mu fi nchirimba onyame bi sa wo onyame ebebisa motumu se ye maame wedwa ni maame etumi che se wato aba enu ne ho na che se enye Russia ni Ukraine kwa ene maye ebre wo se obakra me makra me mo nkoto aba se mo se mo na no mu ko gina so no e mo right so muto ansa me na chemre wo ni timi mo right so ka che se enko ba bia wo ko no e se be bari tie motumu se mpeni fo mo dada wo mu nyina pe enwo sa Kuffour do ka asem na wo mu nyina ba kransa papa jai wo mu nyina ba kransa eti MPP NDC be kwato ama hwan o mu nyina ba ebusuafo ye to aso eti ye nua be ma ofa bacho ye frozen e fe me kwabena boatin okay nsem na ye ma mpanyi ekae no asena wo pese wo kasa asem a ye ma mpanyi kae ne de wo hwe ni mu a na eyampa se wo tra ona wo de wadwen ana wo bubu wadwen pempe a wo se de ma mpanyi kae na eyampa efi se ye African countries ni ye nya hwe ye depend ewo import na o hwe Russia and Ukraine ye be fa ne flour efi Russia and Ukraine flour ye de ye brodo esam no eho na fi o hwe wheat I think China exporting more from Ukraine wheat. China, your friend China England, or exporting from Ukraine. Osha sunflower seed idea and why you do Ghana here producing China. Meaning say Ghana has a company say and waha
ufa GOPDC wo kwai na ufa bob no chufu oil palms ana mo ye vegetable oil omo de ango kokko no no ma dane na ye vegetable omo kwa na e produce me ye sure say we ye analysis kra na vegetable oil no Ghana be shortage of about 1 million tons se pe anwa ye be dia Ghana is about 1 million shortage aye nya endi Ukraine for the produce sunflower seed no na akoteki their production na ye nyina ya export e dia Ghana ha say na yedi fertilizer every Ukraine and eba enti say recently we share ya ntokwane start ye no fertilizer issue to go up prices of fertilizer say see currently no because ye ntimi omuntimi nye Ukraine ono mo nye fertilizer ni bi o share ntokwane si say obi minim say obi ready and obi hwe CNN na ntokwane si ye no na nsenye na Russia ni Ukraine aye agreement about 1 million tons of maize on my game na sisi so no mu game esisi so antokwane nti obi a export sa de no afi no maka sisi o ma game akọ other countries nti so hwa de o mampani kan na yampa trodo ene fertilizer ye kwakoto ho ye kona eba ahase ya eno na ye ba begu ye eduabase enti so ka say affect ye one bullet because ni pa ku na obekoko ye adwuma no nko Russia, Germany need the highest exporter of energy from Russia. Europe economy in Germany na kese. Germany na exporting energy kese so from Russia. Otimi nya production Russian farmer no. Otimi nya production no. Yaso ye kwa kofa oje ye kofa oje Germany aba. Nti ye affect ye. E be affect ye. And the only thing is say yeah man say you different mindset you betimi aye nyoma wa ha say na nkan tokwane ban fa ye ho ye gari kura say ye banche kura mate say ye export banche because ye timi nya hwe wa ha say but nkan ye timi ye bibi kakra wa ha say ya nkan be affect ye but ye affect ye bibre but because say ye timi nya hwe ni ntino entokwa say ene Ukraine o hwe recently me share BBC Omasasi about 30% of arable land make arable land asase omu betimi adua bibi wo so no asai bomb na say no omu timi ndua bibi omu betimi ayaje so omu ye reclamation because be 20 years and asase no betimi aye omu betimi adua bibi enti se wo hwe dia amampani kan na se enyam pakura nka omu empanifo na omu tete omu ne omu ye yi no menya sure se nka omu beji atu nko mampani onko twantro ayi kese so sanka Ghana ha ya not ya no atwa ne ntro oti Ghana ha no ka and the politics are na atwam but simpie kese okogina so na nyampa wonka eye no kure o hwe oil ya na ye kase Nigeria produce oil in fact Nigeria produce oil but oil ni nyina Nigeria produce ye refine wa ha ye sand the cobro chire ni akọ refine obroni na ade koma no obe wiya na ade aba nti Nigeria oil no mo kono omu nya hwiwo but if Nigeria no oil no nyina 100% no mo refine wo Nigeria no mo turn ma other countries are fine kan nyina ye ho beto ye Ghana ha say ye oil ya ye tu ahen atames time before ye betu oil na ye de akodi sika o China oil na ye tu Ghana no ye de akodi China sika 20 years ni ndui 20 years ni ndui na baba ya me no ode it is all you know to know I don't know the percentage there but ni nyina akọ China na China for akọ refine no ma brain bi omoti omode na no ma brain bi enti anyoma no say ye start Ghana ye say ye start say omampani ka say me nkasa ma me nya politics but some kan watchina CPP baswa said the omampani ka say industrialization no obi nso ba won fa samra na Ghana ye nya nyoma wa ha say me twa wa no me hu say onkomo na ne me bo no ano aye de pa we na mpese me bisa few question answer na emampanyi beba Ghana simpie so no ba betena akonya no so no wakacha Ghana say Ghana is going to be beyond aid ye be produce ya de
ya be bibia wa ha watena so e ko 6 years we na amaga na fo bi manya sene e ko kan ho no because anka ye produce ye bibia e wa ha anka onim se sa asem no obi asebe onko dina UN enka e wo no wo so twe hu sen wo hwe ne mamu obebu ye promises o mo hie e na man ko fo bi mu so e ka se na wo go dina wo ka se anka ye produce ya de sene wo kan ya anka beba ne sana ye nyina enim say Rome was not built in a day. Rome uko Italia sisi ya udu Italia Rome ni the only city as a country they make out they say I country more but as I den hoso sa Rome ni yamfa one day and a build here ayen kakra ene omampani beka say industrialization watching will be fufuro ba wonye bintu aso watching chi will be fufuro ba wonye bintu aso anya da ba ko no omampani timi mbede evi ya papa kwa menkroma kura oba yen wan fa da ba ko pe ene ye industry say organ nyina no wo de kakra but the only thing is say yen Ghana hanum say no aya more often ye dwen say politicians ni na aye corrupt anyam pada me national service wo food and drugs that am na food and drugs board say food and drugs authority say so mass say na my food and drugs authority na food and drugs board corruption e wo ho one man penny no obedi 4 years ya tuma ni biemu anu otena so wo bi ye fa no adwuma no 25 years wo bedi 60 years ansa na eden wo free so aka na how many years no 35 years plus 25 years eh 60 years wo betra ho 35 years abo pronounce 35 years receipt o 100 series wo chro ten no ate near the 10 series abra ban na ban is kind na odi kwakwaye sa industrialization enti eye na make say eye na ese ye chisa yes port and harbors ko standard board ko immigration ko but already me say entwa no won say empreneur ansa na amampanyi beba so no o man komo no aye de pa ansa na amampanyi beba so no o kan say me say he is coming to kick out corruption and asan say na wo kan say yenim say sankofo enim ni na corruption ahyehyem mikro make bia bo say police fuom yanka so mu na ya kronfo ba police fuom port pa de yenim na say krama de oda no kra ye yinedi ama say na wo chese wo your national service food and drugs board onu so ba ye so kire say obeya at all cost etu sankofo ni na firo ba oba ye no kra no ebi mu ka say afi kra na ahyemu kena onu so e yenti akoba sa ni say Ghana ha no yempe no kure Ghana ya me no mienu nyina yempe no kure wo mampani start say wo yi amanfo de na say rich hunting brofo ye de yenti brofo ya ntwero bio ni akofa ba rich hunting obaifo be na contract obi osisi ya mampani ba no start say o port harbors de esi nansen a ye yi pani e di sisi a ebe politics special prosecutor by ebe politics enya government enya president Ukraine ye special prosecutor ono otene ho so te say the parliament tene ho so no ba okoye no kra no ye da politics ye man na say ye jai politics ade ni ba ye ni MPP NDC ntonchen ni ye hwe the rationale behind it say be bo oman na am bo oman na fine so also share the mindset of the people oman no yen say yes say adwen oman no yen say yes say kwese na nsenya ntokoi start ye ya currency ekosoro currency kosoro na port and harbors duty nso ye den ekosoro meboa amanfo hu say enwoma mu ye den no ye fro bibi price hike na ade ni ye 2 cedi no say oye ne 10 cedi hwe covid buy nose mask aye ton obi ko ton nose mask box ni nyina 5 cedi nu aba be yi ama baako 1 cedi ade ni shemu 100 nose mask ni shemu baako 100 wo ko ton ni nyina 5 cedi wo beton baako mawo 1 cedi aden ye ni abema ya dawase kasa ni waka bebre ye be fa no so sa busuafo na ye to aso ye ni abema oni Kuffour do ya adwen ana onene nya adwen ajo anya adwen bebre me no mempene anya adwen se tokon ba Ukraine tokano Ghana wo chiro asa before Ukraine tokana start
check Togo and Sankura, Togo the economy nuclear Togo show from China for Edeno. Who took Ghana every course every course. And maybe be for Petro Nibanyadi. Ghana a Petro, a course on a diesel and a course in Togo, every course in Mali. I don't think you create Tokano and can't phone and can't Togo phone. I can't be for, I can't every course for the minimum penny and yaji. In Africa, come and Nikakra. Mr. Tihu election 92 to 2020 election. I'm for president Bebrenaba. O man peri and the boy Jukwa Nanado. O ya poor crutch when penny organa. O see o man penny or your poor cry. Na money ya poor. Mr. Muhumi Sada. Ni wait on Jajetano. Mahudi Kakra. Ni Jajetani free bar o man penny that Kuffour town ni semamu. Hata masi town crash semamu. Jomama town crash semamu. Jomama town cry. Lot of no chrome cry. Say a better crashing. Say no. O man penny town no. Ya wana kaso Ghana no. Ya semu pi. Ghana for the kaso. Ya wonchire. Ya bande de so ya wobeto. Ande de se no. O ya poor crash man penny. Me say 2006 mato abama no. No se gana discuss I want to bantu mato abama no mi so ba. Obeto na boy. Ama o ya poor crash man penny bi oba Africa country na o ya poor crash bi ya. Yemi abema. Africa country na. Togo man penny okura Benin man penny crash o ya de crash no. Kuffour 2016 and for ni na ba ni na o man penny a poor crash o fon crash bi ya. Ebusiafo ai na kasa ne de edoso yemi abema de wo kire se o mampanyi de wo ye po esin obia ono so na dwenkire na wa kire no na me ka twa se aha Xposed GH yaguso den to aso eja obayin oni o mampanyi ya dwen wonsem na wo ka ewo UN amai ba cha mene na ya adwen se me ya driver ina me chi kakra ma corn off babia me ko me yes president bia ba no si one factory kra na akeminim se o ma na akwa nim pa me nko ya ma ko be 5 factories na wi it is a self factories no kra no se e bia akwa fa nipa 100 kra na 1000 pa it means o ma ni ye ko yanim obi aba no wanye bi ba no waye bi se wo de toto NDC a ene NDC nshi akra because wo be ye se wabesi mfase waye kwan na sa wo de chechire wo ho a abza na de ne kwan waye de yentumi nka because all the poku as interchange kura atowa interchange NDC ahi nyina eti enhia ene ni hia akura ba me say Ukraine to kwane na ama tama ntokwane ma na fu na nya sa aneti ba ntokwane ba no ye ni say do ye school ankwa nim de ba kire yen say ye nyema bebre ho what say exam ne sa nyema ye ni say ho na fiba eti akofo ma ye no omo mko China sisi a okọ China sisi a ye ba covid ntino obe she hotel be 1 month before ya mo wapie ba oni scan so a obe da obetumi a che hotel 1 month nti se nipa no onko biem nti o ha na de nyama na ba enye ayi se hotel no sa nti ayi no titire pa na ma sisi a ho kire na aba nti se obi ka se enye ho amemene na nya adwen nti o man na enko sisi a na enye Ghana nko a even US, my sister was US, or facing the same problem. But I say, you know, politics near the Ayana, Airbus and Dependent kind of crack the politics, not the back out. It made him himself, my idea, and Ukraine. It himself be. And now, Menen Yadrin. The intra Menen Yadrin say Ghana, Casana, Wahana. Oba from so Cassie will be at his castle. You will be at his and say, your Bobo Bissia. And this is on the business. So I watch a president via by. And it is also try home because and to quite buy Ukraine and Russia and Tinama Ghana every day. Next on Nangaramuna who there's oil. now a different patrol maybe so. One say Russia ni Ukraine, Russia pour honey ekra oil. Ukraine so a bit much less say a honey ekra flour any oil be a oil idea and in your manoma. It's into quani buy and amo omuntumi more production and no na ama ye bottom ayedin e wo my way. Oh yeah, oil na can you create oil in use. You use oil Russia oil. Yeah, mostly oil the cry ye wa hakra.
omo export enwo ne ade nyina ne sisi amo export every adeko nti en den timi masa amamo na nkasa na ese wo hwede ese wo yese de be ya se do no ka se wo be me ho ato na nye obi ntoko awakoko na emama ye ho be kire ye yada wase eja so akire na adwen apacho obetumi akasa amaye uni omampanyi eya adwen say Ukraine and Russia ntokwa ne tine ye bra ne nya adwen why because em say ahoche no start yansa na Ukraine ni Russia ntokwa no e bae ngi so kasa de ade menene nya adwen eja obekasa amaye na When we spoke to Makande, a whole Chinese home from Kwame Kumabredo. In the Impenusa Dosso, Yadosso. And see, the member Kwame Kuma or Tassina, Ubu mine. Maybe a twazi 1 cedi and about 10 cedi. And she said, Nanado, Waba, Nessa, mine, my idea. Or him for Sobaban. Ebia, a bessie, ma, Mananado, Wabayan. And see, me Nanado. Me politics, me politician man. Nti ma mutu makan de o man na ni mo ayedin obi o wa e kom na adwuma don ya e bia me ya welder e bia me ya adwuma ma for de uncle besini enkoye ide e bo hu de we me ya adwuma na adwuma iyedin nti e bia de we mu yusu o chane de ne mbebio me mo 20 Ghana wonde ukotokum na me 20 Ghana enti ochema nko bi okra mi so mi okay enti omani ma yedin you can be copy there inde mbranze fu na waban nye wo nyina na opi adwuma kafra obi mi pi adwumadin obi pi adwumadin ina adwuma so bi yin ho adwuma yin ho enti se mi da mi adwuma na se me fraud de yenko adwuma na se dada ma bi nta ma for yin pebio nti eja me how bebo on se omampanyi aka kire ye se Ghana na ye wono na ye wo kire ye no se ye bo otuo wo Ukraine Russia ni kun nipa bi wo Ukraine ene ma yen ye botom aye dry ena mi pese mi hu se eye no ena ma ye botom aye dry e wa Africa ene Ghana mai mu ana yen say Ukraine ase because yesha nye Ghana ye wo bibia wo man yinu bibia wi yakopɔ bɔ ye wo bibia wa yakopɔ de bibia chen but mpefree wodi yimini nu wa ma ahoche na ade enti se nanado o kana se ahoche efi Ukraine aba ne baby motum makane yetum ye nyema bi fi Ukraine yetum ye nyema bi fi Ukraine mafa nto na se ne baby so motum makane omane ni ma yedin mpefree wodi yimini won kana kwar uncle won kana kwar Kano kre ampa yeja kire se yempanyufo no omo enkano kre okay me de wo misusu mu no I don't think so as it because Russia and Ukraine war in enema ye ho kire because yes say untumi ade so a and I will say o kashwe enye you understand Russia ne Ukraine omo kwekura bo no omo san kura de aduane kura brand Africans ewo friends Ethiopia any Sudan obi ono wa kuno otimenye aduane e be supply Africans and sometimes you know say timi ka say ekunu ntina ema ye ho twere no other me no mo nyadwen no me bisa o wonu say Kuffour de bosha wo share hunti a wontume ndisu bebre no ene ma ne keka sansem na o ka o UN bosha de wensa so oba so no ka che Ghana for say Ghana will go beyond aid ye nkoje busuan wa abrochire ye be bibia be manufacture bibia nti wodi Ghana for hemo Africa zankasa ye kasa bebre we talk too much 7 times you know yetimi shebo but ebon yentimi indi so what ma say yetimi shebo no yentimi indi so I don't think say baby no waya de baby no onya de
because I say ordinary nyina ahyehyɛ eneme bia wonti mi anye no what must say internet no be to me any excuse any excuse eja etrese de ye mampinyi kan no enye excuse ebusafo na me catch you say subscribe na share no obi so enya video na ye no yego so eto so e de bebro onya be ma sese awadwunche Charlie Ghana ha bra ye bre no Ukraine war ye venizin you Russia no Ukraine war masa you Ghana ha na sa president friends moderator no kra president for moderator friends kai me masa me fini din kakra anka meka masa ye Mate professor Mate Yohana obe free kind of we inform we abi me man inform nyinsa for we MPPC we have the men so men no omo no omo Ukraine ana omo Russia masa ade mi esu no papa no ntimi a akonwa no do onfa nto oboko ati ase na de betimi no menti so ye hwe Nelson Mandela enema bibire na toto no na konwa timi di si ho wati ase mam ne man ni kwa ni mu enti ye papa Kuffour we do respect me respect ne pa ade no yes se wunni ma na waja ato ati ase enti no me mini ba wi amodi mu interview ne ko minim se obetin so enti so ntimi a simple on step it down no be wetin no oye dey on koso ade nti na wo hwe se on step it down and then anything na wa hye bo che Ghana fo a enti on step it down masa oba ye de na last na me hwe video wi Ghana se na do ba face no opera konya na ete ne kasa besisi enti are we no ni asem no mo djuma mra manu masa wona nwadidi mi de bia no po me didi nti ametima be ni di yo ni di na me na ma no masa enye yize enti oma re me kwato ade o re ma me nchire o so visa me boa mani abre masa he me kwato ade we ya bia nzei wan obi anto ene bo machi no obi anto ena mdi we ya hye me kom na me bo onyo ko be ndei masa amanu mu ayedin nti mpanfo no a omo ka se anyinsanfu oni ade no omo mla no man no enkoso kakra na emu nipa na ho ntoye na te ekoso no chale enye too much go me mpese ya na mbibi ni ameye politics what I say bet na mahama woso no in fact eni ne no wankasa wo hwa wo difference me boana say you different but won say empempe no ewiase ne ko ne nyanyoma so ko nenim se kane na kwa mikruma se be kwa mikruma time ye to ade bi 1 cedi a yetumi ka sisa ade ne beto 1 cedi sa up to now ebi anyoma na akoso eti eno nti na wo ka se ma bre so eyesen Akuffour meso ana UK oni tama ye chechiri UK US oni tama ye chechiri omo nko omo ani mana Ghana no Ghana nipa nka di mfiesen 67 years o man ya independent 67 good years ene mu ma masa me kwa mini na mini me tena mu hema ni me minyaya enka me to akwetena Togo even Togo for kra no mo to mo chen Ghana for adentia na ese basa emu mpanfo mu se de Akuffour aka kire no entwe ye kra so be ka kire se Ukraine Russia ntokwanti na ye ho kire masa South Africa omundidi omuni Africa ye venizin Tunisia ni we for omundidi ana omunka Africa for Ghana na wo be gina o man na wanya bibi anka wo de ko hye Ukraine Russia wo Mrs. Asen de yam pese metio wo asen fufla kan na me nkomani why wo do be dance because o man nu ma edin youth no won wo me ani nda ho next 4 years akasen 2 years e ba ma ani nda ho mo ma sika nya edo ye nhwe nipa na obetimi ayeden obeboa man no na mo enye se ebe pe 50 Ghana bi de show nsema na wakoto aba bia na ye
basa bi maza yeble o manu yeble yenya be ma kire se yebre eti ye pesike bi di brewa me de enye sisi a wokan ka me kwa maintain sa news no because me jai radio ti ache 3 days ago ya na nka me so be bisa sa de ntia ma jai radio ni TV tie ensam na ekoso no efri na nanom penso na ekoso saa mo be dada ye saa ti se doko ene ne ma eko adidie no aso mo dada enso ye to aba ye to ye nto aba pa enye se ye nto aba pa nipa no de ne nsam a obe ba beka no ena nipa no de be di so kwa akoto aba na ba obetena so wi ana adavete o se ma me nche wa de oni se US edi ama mo ho years bi se ebeduru ba bi na obia ho ato no okuro nim ana onye research hwe ya me nya research onye research e akohwe me de asem na do kan de me de me ne nya adwen me nya sure adentia na yetie ma mu ase na obi me mado koko mado aburo ba aburo no time no so a ye nipa no kwapo ba beto aburo no kwapo no nya eniema no aka okura ase kwan ni nye se wo no du aburo bag ba ko a de abubu ya abeje no ansa na wudi afri bush ho abeto timpom ansa na ya fade aba akra na beduru na echense wako wie koke efri Jamaica na ode ba Ghana mo de pa ya ye de senka ode esi na ni so se opese o aduane eni niema nkoso wa ha anke betimi aye because also okuani be kwakoye aduma bresa na onye kotokuro kura ode bedo okwabrane betimi akoye aduma ye ma scholarship na ye ma ne de akwakoma MP ba ye akoma DC ba na best farmer no anase koku okuani ne batifie entino ade ntina ho na ye fa aduane firi na se enye ya ye independent ye de ne so se quota so kwa Ghana quota udua aburo kura efifi enti omu hu ya na mba info no hu ye omu hu ba ne yema me enti no won fa ho enti se na nado ka se eye Ukraine tokwa ene na oboa ono ankasa kura ni fie kura onu abanche wo se enye ya ye forget omu na yenye de ba because of say ye de ye ho akwa hye omu munti se ye nsa hye omu anum enti wo do wonsa hye obi anum na obo na pampa so anye ka na obeka wo eni ntina na nado ka sa ba anye enu ntina ma yi ye ho kire wa ba ya nkasa ye de ne ye independent ye mfa anye hye ya da se otumo se de enyoma ewo Ghana no ono de ye nwa be ma ichese ono de oni Kuffour do enya adwen be ko nyoma wa ye betime independent e de produce na me ka cho se share subscribe na obi sunye den enhwe nyoma na ye posti e was Xposed GH no obi su ehu bi Ghana for e chiro omo adwen itimi nwa be ma nyamre ye to aso eja ye bisa o udi ni sen ye frame Kwame Ajiman Prince Kwame Ajiman. okay Prince Kwame Ajiman ye bisa o woni ya mapenyi adwen na anka on ka no krepa se bebia wi asine duru no na ma awuche na ba because Kwame nkoma breso no na wi ase ye de na ye ma mem ka se ye tontoma ponko ni sredu Kuffour so ba ye no ye se na masiti Lawrence time se na masiti ono so no mre so de nyoma na iko enim enya de besan ye chi nti ye say forward not backwards never say you kind no say de na metimi aka say ono mum na eye adwuma na Ukraine talk about that way Ukraine talk about that way about kwa enya 2 months and okay roughly kwa be 5 months cry na 5 months cry ni a o man place be ji so that way 6 years nti de Ukraine talk about to ya ho che na mu what you say ahụ chen de e process na nam so na e ba na abedu sam pempenso yi enso ya kan e bi akọka se bi a covid be ye bi ba covid na mbe se be san ke e do so se nye ye dure what you say nti ahụ chen de e wo ho sana bible na ka ye nti sa de na se prekope bible ka se wi ase be ye den agi won na wo di nyame asem so no mbe hu se enye se wo do nyame asem so a enye wo ti nyama we nyina ase ba se ye you can talk about them nyini you can talk about that way nti on ye for no kwamfa ntwenchen nti se enye Ukraine tokwa na ma oman mu ayedia wo hwa den na ama Ghana emon mu ayedi economically fane se entutuye papa se di to na kwan so no entuto yie ebi ni sen ebi ni se ni pa obeyi no se wo de ne be hye ha a wo gi ni die no
katasomo mo so betimi akoso a e ma wo kwa wo dwen ho a sebe mpediasa won te wo ho ase hwe professor yana oya akoma adwuma your friend say ofoli whatever papa na ya akoma doctor penyi na oya akoma adwuma kese yi wo right no ya de pa ya de me ko to garam say ya no e ma excavator bi ba yira ye through that bo say yini fi ho no ya ma nto na adwuma ne so biem ba ya nye hwehwem bi so anko ba bia excavator be 5 be pm wo ase I don't know they say e bia ira bia ko bia bija na asefo sa hwehwem no ye ka se hwehwem anke be ha ko sin say nti nyebu ma na entwa yie uto bi tu dwumadie bia no a o ma ne kwadie ni perepere ye no enko yie ono musa na amaso ma aho kyenketenkete bi sa no e wo ho nti saa na aho kyenketekete bi sa aba no utum se e ma mpanyin so e ba no o hyegana fo bo o se yetiska so okomode ti yetiska so na okomode ya se sika no Russia ni Ukraine fo na abeseska da ye ntutuye no NCCP NCC so ade bia obetwe se sie nim se no ensie na se tostia enye yi no ani katahye ne proye na mo so ba e no so anko betutu katahye ene proye o hwa ne katahye ne proye tutu ye no otuma ye bia wonim say na me ka bibi me ya me yi bebre by from Lawrence time obi akata de na dwen nyina de kosi katahye proye so from Lawrence time atamis by san on so kan what you say sabe Kuffour by san on so kan obi abe na from de ba jom kanu zero corruption de ya na ntimi nya adwuma zero corruption de ntimi nya adwuma that's a boss how much say by from day one ntimi nya adwuma Papa Prince ya da say. Yes, I really agree with the government or the president when he said it's really true because it affected the whole world, the whole world. So really you can't say, but the petrol, it doesn't come freely. Then when it comes to, you can't use the Ghana, you haven't got money to help. So it's really true that it has affected it. When you look at the fight that is going on in Russia and Ukraine, Ukraine does not produce oil. It is Russia. And it is Russia who is rather invading Ukraine. So how does that affect us? Since Russia is the one who is rather invading Ukraine. Well, because of the fight, if fight comes, it affects everything. Can the Ukraine, if they produce or the Russia is producing and the fight is going on, can they go and can the petrol go on? They can't produce. There's no time of going to produce. There's no chance. So that is really that the fight is really causing the whole worldwide. But the one thing I have to observe in a beloved country, Ghana, that anything which is correct, the government is saying, whether it's in part B or part A, he says it's not good because he's in the party. Go to Europe. It's not like that. If it's good, he say good. If bad, it's bad. Even though he'll be with the government opposition, he say, oh, it's true. But really, they know it's true. There's a lot of things going on in the country that myself, I don't understand that is supposed to go on. You see, I want to tell you something this country. You know, I'm sorry to bring this one in. This free education has helped a lot of people. Even if you don't see all the positions, formally, you can't go to village for funeral. When they go, oh, me buy school fees. Now, they go there to make campaign. You get me right? I read a story about Kuffour, by me prayer. How he went through during his childhood, if not football that he played, you will be a weed smoker. He said he was going out with brother at the Techman, and it is in mind for to you to go to YouTube, you Google for Dan Kwaku Yeboah youth channel. You see this. You see this. Okay. Daddy, I'm also trying to ask again. Don't you think that if Ghana as a country, when the president was coming to power or was campaigning during 2016 election, especially, he was saying that Ghana is going to be beyond aid. We will produce everything in the country. Don't you think that if Ghana was producing and manufacturing everything, especially agriculture products, and the oil thing we are doing, we are refining it here, as we have thermal oil refining. If we are doing everything in Ghana, we won't have been affected by the Ukraine and Russia war. Oh, of course, what you are saying, I agree with you, but really, you know, not only the petrol system have caused the country,
because this government, when he came, you know what his aim that he was bringing. He was bringing this factory that he said. Straight to one factory. It was very good idea. And because of the COVID, it caused a lot of problems. If you have to say it's really, if you have this petrol, we have really made it as we are saying, it should have purpose. But when the thing came, it has caused a lot of things. I know the thing the man was doing. You know, don't know the party I belong to, but me, I don't go that way. Maybe I'm with the part B, but I know he's doing the right thing. So it's not because of the COVID and this one has caused this man really a big problem. You have to solve it. Daddy, we thank you for sharing your ideas. Thank you too. God bless you. It was so. I am for Mommy Frozen. Balaraba. Only a Kuffour do a green say Russia and Ukraine talk on Ama or mining wire. Baby, meaning yarding. Say, and you near more and shiape. It's no young mind that strong so more mine. It is so casana, meaning yarding. I just say, oh no, now, kita or mine, and now all share so. Well, it is a BBA or no, na baby sa. Say, government. I then away ISA and I then away air conny say, on a baby sa, young cobisa omo. And ye beside no so clear say. Ye no more and share she, see, yen to me any on to me case, ye no munya ye one. When you say petrol, oil, you do your diesel, your car moo, your day ma especially electricity, generating light, Emma in your club the free Russia and Ukraine so no, and you might import or Ghana no Ukraine force when you import be or more. Two who say they are importing an armor or mine my. Now say Ghana so yes well oil or chromoha, yeah, ye too, no way fa. Yes, you are no way. And Kayasu ye the no share so papa Maya, San Kanyama beko ye ma, yes, you nyama be abiba form. Wow, isu chese omano mpenifo na omudi ye nimu no omo na omo boy abro nti omo hwe na omo nsiesie bibia mayem na ye nya ye ho ntoyen wo se woni Kuffour do enya adwen wo se Russia ne Ukraine tokwa na ama oman mu ayede a nti wa hwe a den na Kuffour do no aya ama oman mu ayede. Oh, ti se bibi se nyama bebra ye kraba no ni boy den se insio pure water 40 pesos. Bottle water 25. Jebide kitwebi 2 cedi. Sese mori kitwebi 5 cedi. Yen to me intoshin intos mi ansa 2 cedi. E dan say me kwaye fro ya, me ko ton toast 10 cedi. Ba ko 9. 10 cedis. Ahi na obeto odi be ye fro ye. Show school fees. Schools canteen fee, ni nyama bebre, books, nyama bebre, yebra. So money there ye breche mema no cry ye brepa ye parents for sing me say me ye singing parents me kura ka baby 2 years ni me nkwa na me hwe nkola no wo ana baby a me tisu fera say da be na wo betu mi pedano opedano di ama omo betu me atua otumu say dan kan tua no emfa Russia ni Ukraine de ni dem fa ye president no cheso no no show man na omo nyama enkoye mai wo into no ayeden my pa yentumi nya hwe so say pure water 40 pesos uba be ko score ba fa ka hi na obe ma na okwa kodi won into mo hwe na mo nya bibi mfa ho maye ebusiafo ye mame laraba chese ye na omanpeni enye no hwe bibi emfa ho ma because the oche ni na ne say ai Russia ni Ukraine tokwa no de emfa ni school fees ho emfa ni dan eka ho unim o hwe me e Xposed. Yes, no Ghana and beyond. Muni abema efokent. Me twaso. Ebe twaso ampa. Ma enti oni ne adwan na oni ne nya. Me ne adwan. Entoko asi wonti na ama wiase nso ho ayeden. Enye Ghana nko na wiase na ayeden. Abi babia wiase na ayeden. Babia esa yare na ebaye no. COVID-19 na ebaye no. Ni ma wiase ayeden papa no waye bi me de me waye bi ama me pa fi se me na me banko school o mane ko na me ba na aduru ba bi no so wonko anu wajai no wo SS a okọ SS
3 awo 2 years ni anka so owie school akwala ne se ne papa anhwe no ne papa yɛ ndc ni oso anhwe nti no nti wa anhwe no ama me ba na anwie school nti na ma me de ebi abeha me de ha me papa no wa ebi ama me nana obewie school me nana ba konso awie enne wo be kyerɛ free education ne de Akufo Addo abomodin ama na ye na sese mu enipa mu botom na aye tight aye tare no enye Ghana pa cho dabi na Akufo Addo eba akonwa no so no hye bobi se anka wo ba ye de yenko ye kwa abrochie ne abrochi memu nyoma yenko abrochie nko babusia ne ade ewo honum biom ti ma ye bisa o me de mantisa pa cho de fuano so me fuano so pa Russia ni Ukraine tokwa no nti me fuano so pa fi se wonye bi kura no wa ma me nana no mienu awie school me ba ne onko no anko nti woni Akufo Addo adwen ebusuafo ma ne nko school efi se tema na DC war power no mitimi ma me ba enko school fi se mitimi tua school fees nti nana de me penasem ye ma me eche so ono de oni Akufo Addo send ye pe bia oni ne eye adwen eja pacho ye fells ye femi James Dako yeah oni o mampenini eye adwen se Russia ne Ukraine tokwa no na ma okom ede ye na enye no kre date na tama Akufo Addo ebe fa omamo wen which year 2012 and anya sa oba fa na for boy say 2016 if to be corrected okay 2016 and oba fa omamo wen na for 1 gallon ye say enimre e say cement bag na ye say enimre e say pachase Russia and Ukraine tokano omo ana omo ko asase ho anaso omo no omo nyom tokwa adem say history da ho ana ma kan emfa nti ase nya dwuma ana hisi na ase omo isu force no ma de omo isu force me nya be isu force do no be di nkonim no na ade komo hwe no na nipa no di nkonim no wafasa de kono enti no amamo we a Akufo Addo be fa ne de e ma ne fa nkɔhye Russia na say Ukraine anase ma ne fa nkɔhye COVID-19 no enyo no nkwa na we ne buy no enyo oyo ono nkwa na ono ayifo nya bi COVID-19 obi a eden enya bi but see andodo na eden a recover ama mu nyina o country ne den emu bu forward ene wo kɔ Nigeria o mu fuel 1 gallon yesay enu be ye 30 cedis ene hweye de fuel getting to 60 cedis SS free no oye no nankese onya botre SS free na oye no nankese onya botre nanka esikafo no omo betimi ahwe omoma no omo eden etua na omo a omo ntimi enya sika emfa nhwe omoma no anaso omo omoma dos no omo school no na aban den ntimi ede emfa bi what I say do no dan say mitie nu so be ka say so ka esikafo mfa ne de na ehia fon so obehwe ma ebe den discrimination papa mbeba no there be do so wo sika obehwe ne ba no mane hwe ne ba ana do so wo ni sika no awa aban so obehwe no e de hwe no wo hwe ne sa wo timi e den eyimu na wutimi yimu na wo di yetu ya ene sisi aro enam SS ni nti no ama eka obo nkwala ne ho no abehyefu emu metise o say eye e crude oil no ana ye de o isu seska no wrong no bi abehyefu emu taxi trotro nanka every 3 months bi ya o mu twa VAT what I say they say no Akufo ban wo be ye firi ho wo yi sa de den efiri ho what abehyefu emu toe boot na wo ho they say watwam what abehyefu ana o ye say ye ka ye mfanye ka ni say Inevi oye no dodo na am sika den amfa nto my account be munya withdraw from account se say no wa davet no na da be chifu emu mahama time ka mahama ana wo mamu we a do no na light of na enye ben ka mahama na wo mahama ne kita mamu we a anka
sa taxi ne trotro no amayi no anka ontwam koba mama tua enti sika na ode ko share fuwa no ka ma onfa nko hye ho ss free no mahama anka onye ama sika na ode be share fuwa mu anka mahama onfa nko hye ho what ase enti no eniema na what by say obey ni free no onu manifesto no tam na onu no ekenkan no okos obey no obese woni ni nyina so be se sie no ewiase na edin ewiase ko nanim se no bibia edin technology enti no sakwala obewe school anaso obey adwuma na onye sika ene basa what the force ade hu hia anobokoye and any 3 days ya yet said den osofo ene ohe onokokum obi anka ade sika ewo fia anka osofo no anka omo fasa ye adwonbone no anaso mo fast demonstrate pono ya wo habibri aba what I say iti mi ba o edem pa na abeye brase edem pa na ye the issue ebia wo bo 1 2 3 ade we na ya ade we na ma Ghana ayedin a wo tie se woni omampani enya adwen some major factor be in your opinion ama Ghana ayedin 1 for increment what I say for no watoto mu no onya sade no he is in charge of everything do no baka say for any dem mutuma oni oboa e dey nti no no yi oyi energy minister no fufu no ho mo nya ni side what I say and $1 is saying getting to 11 cedi mama tam na is saying 3 cedi 50 pesos emri bi ka bi twam ana ko bisa ne bo o si 100,000 US dollars your convert ba ye see this one saying 10 billion once me was and mama tam kasaka da ko ni ma ka saying 4 billion all because of dollar ni ti share ka ba ko getting to 15 billion. Why? Enti no 1 SS no. O enti ya me catching say me say SS no. Onya review. Esikafo no. Yo so betua no. Omo sika ni hwe ne ba. Ohia ni no. Yo so wentimi ntua no. Onhwe no. E ba sa na e ka na obo. E wo budget so no. What I say eso beti eso tia na fuwe no na balance entumu biom. No mom so still or the scaffold no beka here for the na my friend you know the name cry nu why not you say bianca 2023 ready to election time no better bibia so oboa nye oye nyina ye hu na adwen by next year by so better bibia so onya sade no ye no and the cement boy is saying 70 cedis cement boys 70 cedis mama tam na 30 cedis increase me na saying 40 cedis. And what me rent dan. And what me rent dan. Obebresa na diskenya koma efira. Obebresa na diskenya koma efira. Eze nkwala obe say you na yesiso no. Ana you na ya wiesku na yenya dwuma ye no. Yen yusu tuo na ye mfa kobokro no. Sanso de nyame mpangu. Obi no be yesa. Sikadro nso yenye. Na emom no. Wontutu ni nyama ye. Sikadro de yenye ena etutu so de yenye itina emipa e kire se kokromoti eye wo power utumun se ye mampanyi ensema okoka wo UN no san nsem no amagana fo bi mo enene ya adwen ebi mo ene mo ye den enya adwen ena ama yesi krom aye bisa Ghana fo so wono enya den enkire won adwen ebusuafo na meka cho se aha eye Xposed yesi no Ghana and beyond na wo share na wo mo obi so ehwe video ne den ebi na won se Ghana fo enyo bia na oboto aden atom yem omanimu ayeshipa that's ende Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan e na wasiewie e na wo penchensen papa e de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem e de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo aje womo atum ni true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda